Ucaman Kenyautra Border Dispute Redressal Forum HBDRF ubat candeme sungo ulapan benar bagi forum kelarai bagan sesedang nok regajing ki kebeteng hadin bagi i regajing sengap menti ke sarkar halor kejing gidong syong hakatan blok 1. Habakrani kelat patai kubor ke arp sautrik uleber arajar arpun rio ubat sungo ule itu benaduk kesenam arajar arpulai ke Janja Hills Autonomous District Council kele itu biang ilaka labang nong pelut baladab aisanat ru yau acting doloi lambat ki wahe chenong jong arpu artlik shnong. Mereka sarkar Meghalaya hadok menta kapat itu igini shnong belawan ra kejing syak penduk kipat ba ya ke hok trai. Da kebakedau bagajeng mamitok ke sarkar kidong shnong kim yok ban shnai ki kot kebidan kam kom ki epic Aadhaar birth certificate bat ST certificate. Ulong bakane kelapen kulmar jengmut bat penduk lat ki samla kidong yung sen. Ulaban rap ke forum kaladap ada kejing tok ke sarkar belada ke district council kala itu ya kishnong block development officer udah ban penung kerteng no igini kishnong ban yo village code. Mereka sarkar kerana sengap menti hadok menta. Ubat candeme sungo ula kenok bakane kejing sengap menti ke sarkar Meghalaya kala ailat ke sarkar Assam banwan penbiat bat pengop ikinong syoknong. Uli itu uru bawa watlah kiladap bani kenduk yu menteri rangba bani tai helor kania mereka dok menta empat dan kenu kejing syimkia. Naduk kesenam arajar kat kendai ulaong bagi layang bani dai ke hok dan syoknong ke blok 1 klem da syong thai. Bat ulaong ba menta kim dan lat shot lat no ban penlong da kejing yaki. Ula benrap ru bagi dan kumba arpu artli kishnong ki bali osanat mereka dan pat kishnong ki marjan bak tan karbi anglong ki badang sya penting bat sya penbiat ke Assam. Ke penlong yaki ban nuat ban wan cekmat ban apply ya ke sanat wahet chenong na ke Janja Hills Autonomous District Council. Ke forum kan sepentit berhenti igisngi kiban penlong ya kejing iki bat kumjo ya ke jaka. Kabanding kong hi kade de kejing penbik. Kabaar pat de kejing penting. Jong kini ki nong karbi ke badon sepo Assam. Te kumba ong ke ketin mo ya ki briu ki batangan ke kepok. Bat igi briu ke bebik. Kesup ban pengop, sup ban penbik. Te ki briu jungi menta kelong hak kata ke sistem. Lani hak kata ke jing Te de dengan ke daw ba kini ki we pat ken hunjai ben riu na ka benta ban yo kam try ke ni ke jaka. Na markis ngau thu ba ban yo kam try ke blok 1 bar blok 2. Kelong ka ba ba ya ki hadu kata-kata lemda ki yo ban pendon kam lagi beri ujungi. Jin lenda ki yo ban pendon kami ki beri ujungi ban penengej ki beri ujungi ban kok ngui ki beri ujungi bagi beri ujungi maki ken ong bagi kwak ban lech Assam setang ka tahe bagen yo igene ke jaka. Te de ni ke daw menta haki por dep kumno kile. Kecing jian lu senam arjar ter ngaya keren ni ketan ke por hadu arjar kan riu kan jeu kumno kile palat ban ki marat. Kamut ban be no ingi ke. Nemar bagi Assam ki don kam de ki beri ki don kam ye ke jaka phi. Te haba menta kim la syu ban be te ki sa pon ki sa pa ki sa ayun okay ki penbek okay lamba kita skim berit beria ki development kunta ter kumbang yo iba haka ladang apa kala kar para terik mo kar para terik jong bna feb UCM jong karbi anglong tulera mronghang mulai hiar cedu support snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pa de dang haka ni ka para terik ladang am klet mentau benai march udang hiar support snong muriap Menong keempat judon kum kata. Hendrai hakum kene kepor ngiyo iba wat UCM juga karbi anglong ru ulai hiar sepok kita kisnong penar na kabentaban pon ban pak ban kejo di gebriu jungi ke. Te nakaleng jungi kum ko forum kumbang ngeli railang ngi kentu ban ngi kerpat bar keju ko poru siau ban ong bang ngi mahamru yepi. Ki kasi penar jungi bacong pasak cebuk blok 1. Dalile ru pimde ban ngop hakata gajing kendek jong be pat ken hurjai berde. To oi karoi kapar ngi don kam tang ba kumba long menta karo gempar ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ngide ban sngeu thu ye kata ngide ban sngeu thu namar ba kumba long menta ngi kita ki basong basa ke cekah kaput bar khamta po blok 1 haga jing sisa ngimdai ban si menta kinuk election ro namar ba nadu bangilalong nong India ngi sulong tang kita nginong punjob election te one election me khali yaru ngi thep one election Assam ru ngi thep tang bahadu menta upur usam ro pati kena kata garoi ke parle na ye keren te haga jing sisa barkan ni ga mat lan ni ga de jing le jong ka sarkar hi kapan bor yengi ban boycott ye kan election